le in zawai chi bai kan han buk le chu helai muna hian thil kan han soi ho le dona mi pui tana bengwar thlak tur le kan din mun tuna kan ram din mun a mi tham tak min ngong mek thlo theina service a har san na kan to chungchang kan han soi ho le in kan han clear zaw le dona ni i chuan tu tenge tuna hian kan han soi ho pui tur ti te helaya lo thu te hi tu te kan mi som te hi ti kha email thria tina kan nei ma sa lok anga athlang ber ami hi pu zodin sanga ania ani hi durtlang nga omania ani hi helai kan subject voina kan an thil thlir ho tur thalai bright le thil ria kan ngai helai han soi zau thei tur kan ngai ani wangin kan han soma tin alai ami hi ei kan re de vakin arin oma pujelal mingliana ania tuna hian principal consultant civil aviation ania puminga hi no pangdewina la relo te kan la pal tak le a la puitlinga po la fu lo te kan takin ama te po kan lo interview photo a tuna hian mi zozi nga chuan commercial a pilot masa patni na ani ta tang chuan tuna kan han soi tur thlo theina chungchang hi chu a hreber te jing ami ani chu wang chuan tuna kan har sana chungchang kan soi tur a hian kan han soma tin abul le chi helai kat chakami hi kabul chi mi hi professor chongsai lowa ania Mizoram Consumer Union a hian president ani consumer te he thlo na service hian eng tin takin nge min ti buai dan te le khalaya ka ni hian mem ron thlir sak ve dona ti chuan kha tuna kan soyang khan pu minga tuna hian enge ni kan har sana to bulchan nan ikan min han soi zaw satala kan thlir zaw chhozel don ne Mizoram air connectivity kan ti air service kan nei hi tuna hian airline zong chuan Air India chau hian service hi alti a Aizol Kalkat Aizol kha chia kha Jet Airways in February ni kwa min tin san nuwa khan kan nei chuna ni a kha kan kham khop lo me maya chu wang chuan airlines dang Indigo kan an biakin an ni in runway hi an report official report a kan don danin ke mani tho theina Airbus 320 ron tumnan hian at PCN ti la chu a technical term ania payment classification number an ti hi a thatok lo wa chu ma chuan partial lo ta kan no tumangai dona a hlok don lo wa hi ti sang photula kan lo tum theyang an tia khamia wang khan an ni kha nur lui thei an ni tak lo wa chuan Air India ne kha kan tlan kil le a an ni hi state control de an ni bokawangin thei pato pa kan zuk nor nuwa car khata additional flight pathum kan ti sak chu an tia chu Kalkat Imphal Aizol Kalkat thole nia nilai nia Kalkat Aizol Imphal Kalkat ninga nia Kalkat Imphal Aizol Kalkat khami pathum kha min pek belta hemi min pek bel nu hian amma ni tina Kalkat Aizol Kalkat kan nei kha 7 flights a week kan nei thina kha pathum min pek bel nu hian som kan nei ta he hian min cho zang khai viawa ma se ala tok lo wanyang a chan chu ticket chang lo min ti pui ro ti lo leng lu thi an la tam viau maya en chu mi pe ala ma chuan amma Jet Airways in an service tin sector Guwahati Aizol Guwahati sector kha tuna hian a om tang lo wa hian Guwahati kal hi dam lo te tan te student tan te official zin du te tan te Shillong kal du te tan te po ala har sai mem maya Kolkata kal thak phota Kolkata changa Guwahati tho chole ani lo chuan Kolkata changa Imphal chowa Imphal changa Kolkata chuka Kolkata changa Guwahati chole te ngai ta chu wang chuan tuna kan buai pui bertam sector chu Aizol Guwahati Aizol hiania ten amma Aizol Delhi direct kan nei kha tangkai em maya at ho re lo wa Aizol atanga Delhi kal kha
all te a kan ngai manani tin delhi chang ai zo lo ho so po kha dar kar thum le ka kan lo thleng maya khami om ta lo kha e bitam takin har san na kan to pha bok ni na lak ti chuan kha kan har san na to then khat khai ron soi ta a dam lo chung chang te de pu sai lo khala ya kha soi zau theyem enge ni tuna kan problem lai a kha tuna pu mi ngan soi pialama khan puminga sai kha ne thilom dan chu anin kan ria a keni chu consumer ai o he run thu kan ya consumer chu kan ria tan khanin thil lei tu te khani maya tho theina kan chuanin consumer kan nia e mizo mi puinol pui sim sim hi tu ma consumer lo kan om lova chuang chonin consumer vek kan nia hey consumer ten har sanna kan an to dan tlang pui a chonin e phai kal hi engemaw official thila chunin ama atanga lo plan lok te om theya thlathum thlali thlanga ai rei te po amar chu dammo hritlan na big takin khatiang thila kalnan khanin mi pui hian har sanna kan tok na sa maya tin chu lawa Guwahati khu mizo mi pui nol pui mira theizok te poina dammo hritlan na te po kan pan thei phak chin deuh te nia ai hlale khu chu hanin refer te angai thina khatiang ti lawa chon Guwahati khu kan kal thei tlang pui nia Guwahati flight om tak lo puming na ran soyang khanin hei mizo mi pui nol pui hian kan tur na sa maya tin keima to ka kan lo chui ve dan a chonin I tuna kan problem hi tho theina service claim chu ani chiang maya a claim chu thu dang ni sela consumer tena kan torna sat zual na sok chu aman to hi ani aman to hi kan problem berzo kan ya e tho theina service hi claim ma sela aman to lo selang chonin heti hian kan phunin karing lawa e karol kalo chui ve na chonin tuna po hian tun thleng hian alania tharuk malama kat chuanin e aizol through leng pui te po air india po sang ni borvel lek lekina kal thei a tu kin jiang nge po ka ena chunin thum thali vela lo ni khan sang thum vela ani the ni ti in min shila amaro chu car thum ve lek I engemaw program om thu tang chi khatiang ang ama tanga ril ro tum lok si ma ser la confirm si lo khatenga car ni khatleka I confirm ta khatenga kaldon khanin sing kha ani doi mai ni tun thani khachung hianin I keima to ka kazin kual ve na samaya khoi amani I foreign thengin I chu kan soilo kanga I leng puya tanga kal kat thonan I karma sa mai khanin sing khat sang ni chuang ka sen lain leng pui tanga Kuala Lumpur kalnante Singapore tanga Kolkata tanga Kuala Lumpur kalnante Singapore tanga Kolkata honante khanin Kolkata tu leng pui ai khan kan seng James ok thap mai ni tin chu lawa e ka thatir lampang khanin kita Pasigat lama meeting in khan kala chu po chonin I leng pui le Kolkata in kar chu athui vak lawa minute somli panga thlau vele kania amar chu Kolkata le Dibrugarh Pasigat kal tur chon Dibrugarh ade kan tuma I kalnan chon dar kar ni vel kan thlau kani chung te chu alle tin atlomani kha consumer ai owa ka soidu chu achuan man to uchuak lu tukhi India sarkar hian nge I tho theina lampanga thu nei tu hian nge te hian nge heti khop maya mizo mi puite min palzut min namnul ka te don nge I hei hi consumer point of view tang sonin na kan tia hei hi sarkar thu nei tu te le hei tho theina lama kan thu nei tu te hianin mi pui mangain hei hi asor thona service su lo tam thei lo po ni sela achuan man hi ti tlom thei dan om lo mi ti hi consumer ina kan grievance le kan ngai poi mo bersuni I point ti khana chenga pu mi ka som le lo kanga I chuan kha tu na khan kan ngai thlata a kan problem zirlai zin pual turte dam lo zong a khamin ti buai ta ni Guwahati kal tur tan po harsata a silong phei chu thona kha chun ti ngai na om lo tlu deu tho alo ni ta chu la hian tu na hian nge ni kan ret chu lo ni ta ti lai kha mi pui khamin han hril zau ta la ne helai an tho na chuan man hi khiat thiam har kan tia ke ni po
อันมานี่กันนั่นโจละอินเกี่ยมานี่เฮียนิน Ministry ทางอินฟรีแฮนด์มินเปียชูฟังส่วนอินairline ชู business นี่อาชูฟังนะโลกตัวละเฮียนกัน pricing กันที่ไม่นี่ที่เปียละมาส่วนมินฮิลเฟียด่านดังอันนี้ช่วงเข้าละวะที่กันเทียเทียมชวนโลกว่าฟังอินเลขาเตทอนินกันเข้าตุลูแต่กันชิมินิสต์แข่งอินกันมินิสต์อมทาร์ผู้หาดิบสิงห์ปรียนเห็นอัตโปมินเอ็นเฟลสักมินตีเฟลสักถวยตูรินตีเลขาrequest นั่นเลขาเตทอนินจินกันเอ็มพีทาร์ผู้รู้สร้างอัตโปอินเลนซิลินอันว่าสวยตัวอินเขาดานฮีกันสวยยังอ่ะบิ๊กตะกินโนดิสเฮียนอิมฟัลเลยไอโซลินการฮีอัลลัดซองเมลสมกว่าชู nautical miles กันที่เฮ้ฮีโทษเทนะเฮลายโทษทีนบอยงอันนี้เราชวนAirbus 319อันมันฮีมินิสมนี้พออดูเมลเราวันนี้อะไรเราครบไม่ไหนบอกว่าเฮตาเฮียนจุนนี่สมนี้ปันนี้affair ชูเชิงสังสริสักว่าสมงาอันนี้มาโรชูเฮมีนอร์ทอีสเซกเตอร์ทงโคลกัตตาโกวาตีเมลส์นี่สมรุปปริยัตเฮอเลดลีอเลดทุมเซตอัลลาที่เชิงสังอาเลสมปรุอันนี้เฮอัลลาได้จอกสิเฮงวางยัดลงจอกที่ข้ากันเทียดเทียมไทยเราลายจุเนี่ยเอ็นอัสเซกเตอร์ดังฮันเตคินลุกิละโคลกัตตาแบงกาลอร์คูเมลส์เรียดสมลีปารุก nautical miles เนี่ยหิมฟัลเลยไอโซลินคาร์เลดซองอัตลิงเราฮิตอัลลัดลำเฮียนหิมฟัลเลยไอโซลินคาร์โหไรซูมสุมินิตสมเนี่ยแบงกาลอร์คัลกัดอินคาร์จุดาร์คาร์ทุมอามาราจูอิมฟัลไอโซลอินคาร์อัฟเฟร์ฮีสังสริจักวสมงาอันนี้ไลน์กัลกัตตาแบงกาลอร์ฮีสังอาจักวสมทุมอันนี้ฮีกัน reasoning เทียมไทยอังเมริกันไงจุงไอตัวพอเห็น affair นั่นลายฮีกันพุทธแล้ววันนี้จูเบรจูอันนี้ ministry มินก็ข้อมากันสวยหัวหน้าพอ in pricing system ให้มินหิลเฟียแต่ให้กันเทียมเราวันนี้ที่ลิงไม่วินก็เทียมโตกินก็สวยเวีย airline โซจูปริยัตairline ปริยัตเรา local ข้อมาอันนี้ชวนการโลกไทยนั้นเฮียนะจูลหุ่นไอ้ lottery system กันที่ไม่นี่ที่บ้าสุดมินชานนานอันนี้ชวงเข้าเราเฮ้กันวันนี้ถึงกันนักเทียมไทยเรากันหูตู้ที่พอยนะเฮียนชวน law of equality violate article 14 violate วางเงิน public interest litigation ทั้งพอเห็นเทลุฮีอพูนี่ที่ข้ากันไงด้านนี้ข้าผู้มีงาหันสอยข้าไอเอ็นตีนับประคัดข้ารอนเสียมตาอมเสียจวนมุนนายจอกข้าไอโซลลันต่อจวนบวร่วงเมล่าคันเคลมมาเสละไอโซลเนี่ยนะอินการ์ฮีอัตโตจอกเซละนี่อีขันเสตายละมีพูอินกันเสถียมไทยงะเฮลายาไอโซลทุกโคลกัตตาตัวนั้นเซอร์วิสกันเนี่ยเฮียนnautical miles สติจะนี่สมลีเลยปักขัดเฮียนเจงสิงขัดเลยสังรุกจะนี่สมลีปังอาให้จุนนี่สมลีปนีมีขานิตาสิงขัดสังรุกจะนี่สมลีปังอาเจตนิตาจุดที่จุงจวนยตัมโคลกัตตาจุกาวฮัตตี nautical miles จะนี่สมรุกเลยปริยัตตัมมาขานอันนี้จูบาวรงเบลทุยโจกาขานเจงสังอาเลยสังอาสมปรุกจุดที่นี่จนมุนทุมาเทนะมุนขัดเวลเล็กค่ะไอโซลเล่โคลกัตตาอินการ์ลาโซกะขันนั่นจอยบ็อกซี่ตีค่ะจุกกันดินมุนนี่ตีไล่ค่ะกันเบลนี่ที่ชวนข้าตัวนักกันสวยอย่างขันผู้ชมดินะสมไตละตัวนักปุ่มหิงเตสวยเลยกันดินมุนขันเอรินเดียนติขบะไอโซลลันโตโตฟัลมามินจาร์สมินติฮีเองตินปนมาละไตละอัพไพรส์ก็อัตลากเนียมพังเตียงจีไล่ค่ะเองนี่อินเราจีรจาวดัน
ama sabra poi mo ka shia chu Indian aviation industry kan thu hi kan che nga ya tin claim in history do le kan soi chawang chu tang kan chiang in ringa kum in hi civil aviation hi India ma kum somriat le pasari atlin na ni tani kum sang has gwa som thum le pani hanin Tata company khan Tata Air Services Tata Airlines kha an dina chuanin an service an transit khanin passenger aircraft hei khwazin phur anga transport ni lowa Lahore le Mumbai Ankara airmail services vel ngani boipuin an thok shin ni ti chuan huna rong kal chhota kum sa khas go som thum le pariya ta khanin passenger khwazin phur service khan boipui chhota chuanin sang khat zakwa somli le paruka khanin Tata khan ngani yang kami airlines kha public limited company an letta ti chuan shares te bo kami puin na shal chhukta ni chuanin huna rong kal le a British home hena tang independence kan huwa sang khat zakwa somli le pariya ta chuanin India sarkarin kami Tata Airlines kha a khanin share 49% le ta chuanin kum sang khat zakwa somnga le pathuma khanin sarkar khan ngani Air Corporation Act aduang chhota chuanin kha ngani kum sang khat zakwa somli le paruk at Tata Public Limited Company a an le khanin a ming khan thaka Air Indian titani ti chuan sang khat zakwa somli le pariata 49% share kha sarkarin na le ta chuanin 1953 kum sang khat zakwa somnga le pathuma khan Air Corporation Act mangin sarkar khan majority shares jong khalei fight avek mai ni ti chuan Air India chu sarkar ku ta alut ta ti chuanin kum sang khat zakwa somkwa thing PV Narasimha Rawa ngani Indian economy an liberalize chho thing khan Indian aviation industry kha public sector Air India khanin an control tani khatla khami hun chu khanin ticket pricing an siam dan hi ticket manan siam dan hi administered price mechanism ti ta chu bang chu sarkarin arwat vector sector sang kha ngani yang an nautical miles a that zong te bo khatiang ne ha an la khom ta sa kha ko sung ko pa hata Indian economy ron in open so khanin open skies policy kha sarkarin aron duang chhota ni khata khanin open skies policy an ti khanin ngani yang tuna schedule air services kha an lati thei chuang lo ta ti chuan private airlines ron lut master kha East West Airlines on ni ta anni khanin air taxi le charter plane ang jong khanin ngani yang service khan ron tan chhota ti chuan sang khat zakwa sum kuale paliya hanin Air Corporation Act ka sarkari na thiata ti chuanin passenger khwazin phur thei tur ho ha an private ho ha ru aron lu thei tur khan siam ta ni ti chuan hun rong kal chho zel ta private airlines te bot chang ron lu ta a then chu kumli kumnga hnu le ka an operation an ti top le me ya chuanin again yang kum sang has go some sang ni le pathum vel kan chho tang khanin kan air pricing system hin thak ta ni kha khu tu na hen sarkar hianin air ticket hi a regulate to lo shum ti kan hriat nga ya an man na chu dynamic pricing system hin mang ta ni chu mi dynamic pricing system zia chu demand and supply a khana in ta top ta hemi dynamic pricing system hi an soile dan phada chon airline revenue management system an ta an tum per chu atam thei ang ber sum lang hin top mini boost revenue chuanin ma se khami ha I an ti dan ha system da chuanin chumi an system man dan a chu software an mang ta ni computer software booking dan zirte remaining capacity seat lo zat azirte tian LOE entinan route azir khan demand dan zirte khatiang zong khanin engani anuwa ticket na shal thei dang tur ang khanin computer khan rom control fight effect mai ni chumi data chun phang to ta tu na hian asan chu khalai kha buai thak na ni om chu ni china puping na ron so yang chi khan lottery system ti khan ang deu khan ta ni dynamic pricing system kha chuanin tu na hianin India ma hianin engani airline si chin hin ang kalta full service carrier an ti ta chung ho chuanin ei tur ten pe ya thutna te entertainment system te mo frequent flyer program te khating zong khan peta ani lo chon low cost carrier kan ti hei
ei tur eng ma bo sem chuang lo thlok na top ang chi low cost ho hin le ta kha ho han tu na hianin eng lo hu hin mang ta vek me ni airline revenue management system ti mi dynamic pricing system hi chumi ani chuan a om zia chu dynamic pricing system an set da na chu passenger kha chi hianin engani an clear sang ta laser engani yang le business chuanin laser ho a book ho hi chu dan ranin etinan khoya mo holiday mang tur te mo khoya mo engani yang eng mo titura kal ho khan an book ma thi na wang hianin a price ha an ti sang ta ni sang ta var mai ni chuanin nakina engani diban om dan na zira tlang yam le zel turin tin chumi baga chuanin business route business ho anom vele ta kha ho kha chu an ti tlom ta ma se thona a schedule date a thlo chuani a vela chuanin aman kha sang chhole dei mai ni tiang system ang khan tu hin ang kalpui ta chu chu eng tu na henin kai chu ka hu dan chuanin eng ang point pi ai hli submit mai ra kan te chung lovang ko lo sarkar ni deregulate vek to ticket pricing system hi tin country chian country tura ta na ka du chu airlines business hi pon lampang kan hu ang hin lo wa khovela engeng high capital sumlu ngai nem me lok na kem se ditani tu na henin average lakin airline so hianin per passenger pakhat zela hian an ticket manatang hin 4 to 5% bak lepan nei lo chu wang chonin en tikong song mai hei chu kan challenge thei ring lo koi chon tlang khel khol le ma kha angai nom kho ma history lai kan ta ti chuan kha PIL kha kan han se ta thuk to ka ron soi kai ta sia han in zot bel zau tai la eng poni ta sela puminga ti khan sarkarina ma ala khangai ver rim ta ni puitana a chuan eng tin nge in lo che to chin tuna kan har san na to atan hian enge malang na point thang thang in lo nei to ti te kha eng ti han soi zau tur nge ti kha zot zau teng nè hello ya kan ticket man sang u chuak big lu tu ka hi a soi fia nan le approve nan ti mai la Ministry of Civil Aviation a kan zukal khan an how to know te la an ma ni joint secretary Mrs Padi kha request a ani khan airlines representative ho kha ko ve ka ni local thei kha khat Jet Airways kha an an ti tom don wa han lu tel ve la wa ba khachu airlines ai o pariat khan local khoma AirAsia te SpiceJet te Indigo te an ni ho nen thei pato pa khan an ngai tu ho po khan a eng tin ni an ti dan hi kan hiat thiam lo dan chu an ni zirin zinga po chonu po ain thak le mai ni aizol kalkat fair hi kalkat aizol fair nen ni khata po dang lam ta khalai tak kha kan zu man lo na lai chu ni ta hei hi ke ni chang hi man lo tu ni kan in khelawa auditor te point an man lo ni chu chu ni khiat zau cha bo auditor te point an man lo da na chu sarkarin official lian te mo minister te mo tu te po ni ta sila era kal thei ho hi erin an kala aizola tanga derian zu kalman kha an chuk thak lama engemaw za dan pe a ni thu man cha ma lo ho lama chon a le de thonan pe ta khang kha sarkar poisa en kola misappropriation dal tum tu te auditor te tan khan chuan a in tam hlei vak mai a kha zona ngai mem mai a chu chu ke mani zona ve tho hi ne a enga tinge a thlo na hlat lam minang si akala inang si airlines a pa thumun si a hlat lam minang a thlo ri zong pu inang eng wanga adang lam vak example mai tan helaya airfare disparity chart ka siam hemi hi ministry ajong ka present he a heta po hian Imphal Aizol ni khata adang lam na se me mai ni Aizol Imphal 2nd March sang ni som phukwa chuan sing khat sang ria zanga somli panga ani line Aizol Imphal
11 March chuan singkhat sangria zali somli pangania niam reta Aizol Imphal Aizol Imphal tho hi ni somni pania chuan singkhat zasari somwa panga ania dangnam ta me sangria deuh thoin in thauta a hlat lamin ang si kha khalai kha a hei hi zong adik lowani legal zone ani sina kan soi ting nge hil adang lam hian justification turani kan tia darkar khat thok cheng sang khat lo ni ta se darkar ni thok chu darkar khat thok ai chuan a to tura kan ngai ni ma se atlom zong na chana kha kan khian lo chuan intelligible differential lova chu wang chuan lo wang chuan eng tie kan tiang pricing hi arbitrary fixing of price an wa top mai nen duangin inani arbitrary and fix ani chuan anything arbitrary violative of article 14 to the constitution tia kha kan point chuani a chan lewang mi thing pa ngai intelligent takin a khiat thiam thei a hla zongai na nga man poina a hla zong tlem zo ka atlom zo hei chu ale somin a hla a man po ale somin a to ti kha chu mi pa nga chuan kan thiamin karing ma se mun lia thena mun khada toy hi a fera chuan a le tin to ti chu khiat thiam ngai na kan felawa chu arbitrary ta chu arbitrary chu intelligible differential lova intelligible differential lo chuan arbitrary ania arbitrary ni re na chuan law of equality a violate ti a kha kan point chuan ni khami chin khan ta ani le sarkar ho tu ta chief minister khan ka le kha te zit ti khan ni chin poni soi thuak ta ing ang takana in nge aziak ne em ve bokalom ten ti don nge mi hian takana in nge trang nge ti te kha thil soi chi nem nia hi an nia ang sang kan sui chuak lem lo ma ro chu an ma ni kan cm te ram khoi tu lu berten ulama ministry an ho tu ber civil aviation minister ne na zia chuan hi ba kan na hi chu a moi lo wang ti tur ong khop a kan nga ya tu na kan soi chuang le khan hi chu discriminatory treatment a kan ngai lo thei lo wa a chan chu kan then om luka atluk puya hla atluk puya tho la reizong a te alet tam taka aizola tel apia nga asang mai hi nang mana timely intervention ai ti felvat ani lo chuan younger generation atang te poin khia thiam lo ni na sa ta ko mang ti te po a hla kan ti thengin zia ka tin ni sida ka soyang khan arbitrary fixation of price mi ticket price hi zong law po challenge thei ni na langa min ti fel sak vat turin kanon ngen che ni ti khan june ni som ni pakat khan azia ka bai haning an zup pe he ya hi tuna kan chang tem ala chang ri lo wa tuna hian tuna kan mp tharpu sil ro sang hian parliament house a khan anin muwa hei bok hi narka khat don an soi du le ni amin aron reporta amaro chu ale lamatang chuan tian tum nge tum lo ti lam le a result ang kha chu engma feedback hi kan dong le lo ni ani chu ti khan ani le pusai lo kan han zot chenga kha puzo din khan pil lama kha soi bei dong reng reu mai ta khir na kha ni ta kha kan bei sei don em bei sei ngamin ngai PIL hi a solution berani ngem ka hrelowa ichu tiang zong chonin kan ngai to lem lawa hi kan keini polina kan lo ngai to dan chonin kan pol hianin kumtin conference kan ne ani kum December thakhanin AGM kan ti annual general meeting ni kum annual general meeting te to khanin Mizoram big thotena chuan man tolu tukle hei komin February tanga jedan ti top tu chungchang kha mi chungchang hi consumer kan tur don malak ni roset ti khan kan lo pass to bozui khanin kumin kumtir khanin CM a kan kal to ni anni chonin tuna puminga soyang che khan khateng khan ma an lo lak tum dan te i tin aviation uing amani puminga thein man lak me kan ani thute min lo silawang khan kan ngoi ta a ti chonin i
cái ni ni xin các sợi khanin kan ngai dana chunin discrimination a oma mizo te hi min discriminate ani right to equality kha an bo chiani ke kha mi por se kha right to equality in article 14 kha ti ni chunin PIA langpon enge a challenge thailo na chantur India khwale tu chu right to equality kan nei turania tin hei mizo te hei chu nimin loka zalen na suala voina ram zalen veta kan nia vulnerable society le minority kan ni mindu saktur omzok tribal concession te pom tur omzok ngai lai hianin heti khop maya nisina sayang khanin aizol lengpui airport ti ari khle khanin ato zel atia a kan Kolkata to lengpui lukpui mai lovin Kolkata to lengpui aya la de vekan ni not is a hianin anai ber pol kan izakin ka ria ato kan ai nan tlom veka I Kolkata to Delhi te po hi atlom zok dei ni Kolkata to lengpui ai ti ka soi to kha hi kini na kan lo feel dana chon discrimination oma hetiang khopa in za lo na le in pal zut na hi chu I engtikom point a challenge thedon lom ni ti kan ngai dana niya amar chu ni jin khanin I engtikom point PIL po thelut ma ila ke ti danglam thein lo ferry ti danglam thei ani lawang tiang zong khan chunin kan lo ngai tu ngai lem lawa democracy ram kan niya I dan hi sarkar kuta ania da sarkar thu ania sarkar hian adu chon ati thei tur kan ngai tu na hianin sarkar chaktak piang thar kan niya hei tin kan mi pi te pon tran lak atum na saleni ti kha a campaign awla lai tang pokhan kan riat to kha so ma chon ke ni chon sarkar ate hianin beise na sang tak kan nei ni heti khop maya mizo mi puite zirlai te damlo mangang te mitam tak phechu medical reimbursement po bill theilo ania khatiang ten I har san tam tak kan tok hi he mi pui har san su keng tur hian ke ni chonin sarkar kan sarkar sakta ka hian beise na sang tak kan leya I engtikom main he chun he theini lawang tiang zong kha chon ka a technical point kan riat vak lo wange ka helawa kan khatiang zong kha chon kan ngai to ngai lo in malak tum dan chu che pu ming ni china khani soita zona pakhat le khan zole lok che ga do airlines dang ho khan ni china ko khom khan tu na air india ina ticket system an ti sang ta kan han problem lai in han soi khan an tha thiam an ve tho ba ka an mani point sector dang a kon chon anti sang ve khop mai eri sia ta po het example me ta nai de Delhi Jaipur khung ta khu darkar chan de thog ma le kan ya a sang ve khop mai ya ke ni hi su ator tu kan ne kan to na sector ka kan sor bing ani ma ya mun dang a hen om lo chu ka ti ho lo anti ve ani chu uzodina aviation industry kalphung shim he kan la shit ngai chiang tok lo wa tuna hen hei kan han kan ria private airlines te pon hon khala tam tak voin chuan an tla chia Jet Airways te po mani loka khatiang khan dim hunen ta Kingfisher te pon ni ta ni china ko ron soita ang khanin hemi airlines business a hi sumlu ngai tam mai lok na claim si ni ta ni chuta chuanin tuna aviation sector in India ra problem an nei kan hriat chin nga inga hria pakhatna chuanin operation cost hi industry hianin har san na chin hin tok ta ni pakhatna chu external factors ania kem anina kon control thailo kan rampon lampang thilan ta ni panina chon internal factors ani le ta kan ram chung kan thiam lo aun ta external factors sa chuanin tuna hianin I kovela chung kan hringa aircraft siam tu lian kan nei chu Boeing le Airbus on ni mai ta ni chuanin thona ka chu airline soina an le amo an list dan khan nei dang kha om ta han ho theya an le theibok ta khadanin kum khat chunga airline so ina operation cost an operation an ran na tura suman man zong zwa hian 30% hi yang US dollar le euro in penny chu tun kum kalta chwa hianin yang rupee depreciation India poisa thun na tangiami hian hong na sai mem ta achan chu 30% ta spare part leinante mo foreigner yang lending charges and pay na te le training cost te thil che chang ka involve om ta
khata kan 30% kha an operation cost rang hin al ta ni tin apa ni na chuanin aviation turbine fuel ni le ta tu hi heta hian 40% deuh tho hian mang ta ni airline so hian chu tu na hianin kum sang ni som paru ka tang khanin modi sarkar hian petroleum products ashal dan hi ati dang lam to ti kan thia tanga ya chu ta chuanin tunma khan administered prices mechanism makal puita APM an dita khamidan ang khachuan sarkarin subsidy te peta tin petrol man hi ni som palidana every fortnight ta hianin central sarkar khanin a revise ta ni masengin sang ni som paru ka tang khanin tuna airline so in a ticketing system man ang tho dynamic pricing system mi central sarkar hian mang to ta chuanin tuna hian khon var tui kerosene a chi hin subsidy peta ni chu again yang ni kovela oil man ni tin in lung de tang sia khanin an le ngai to thut me ni khami man khan tin khami pi alama khanin petroleum products si centrally na again yang chi ala lu na lian ber polan ta tuna hian aviation turbine fuel hian in 14% excise duty la ta ni 14 khami pi alama khanin state tho hianin vet an lo vila vele ta achan chu petroleum and petroleum products sai tun hin GST hoi alo lo vet hoi alo ta ni chu state ho point na revenue an lockdown hin ang lo ta 29% kling vet la ten ta ni state chung khata hian chu airlines do na kan operation hi India rama aturu tuk ta ni tin chu ti lain again yang ticket man asang thai lo ta asan chu aning compete ta airline so khan passenger an du tho sia market control tu min compete ve tho sia khatlai khanin an yang an price an ticket man khan ti hi mangai ta ni khalai khan suffer na lian ber hin ni ta ma sengin ingen yang kum sang ni le pasari ma vel king ka chuanin private airlines ru thar ho po khan business model rum sin khan ong king lu thei lo ta tu na hin Indigo hi hian business model danglam ta ron dalu ta an lo tin puina chu ni ta che ta ni ti chuanin ni chita karon soi ang deuh khanin emi air ticket system shim chu dynamic pricing mangin anti to kha dynamic pricing hi tun lai kho vel chu an mang lar na sa wa hey e-commerce apo online retailer so kan ti Amazon te eBay te voin din hunan khen thei dynamic pricing wang ta ni price kha fix om to lo mi puina an mamole demand and supply azir khanin price akal tuk to me ni khati ang vek khan an ti ta soft computer ngani software an mang ta tin passenger load factor PLIT te hian an labuk ta chu mi om sia chu route khat entinang Kolkata to Aizol te po in sang capacity utilization khang khen khan an chu ta ni ticket booking atang khan Jet Airways ang ron tholai khanin ticket man kha to mi lo ma sengin jet an service an top ta Air India chok kan nei tang khan min zo ta lo ni service ni khata service pakhat khan khan demand kha sang ta em ta khami demand sang na wang khanin airline so chon hemi dynamic pricing system mang khanin engan yang an ni chon boost revenue laklu sum laklu khan tumper ni boxia khami azir khan hemi system hian akal pui ta tlat mai ni tuna henin India ma henin airline so zong ni na aircraft engan yang service lai his the sari sum thum vel ta Jet Airways an sana wang hianin chumi singa chonin aircraft za sum ni hi tuna henan ground ta ni tin Indigo ho with the problem an nei ve thu oma crew problem an ya pilot in dei lo na vel ti vel kha le khat yang ne le kho na thalo Air India te pon nei ta khami vel awang han thon hei za som re te nga za ti vel in le bung ground ang ni ta chu Jet Airways ngai ni yang impul out hian na satakin a market effect shim khoi route abon effect tu na hian entinan Delhi Mumbai te po an sector a to effect tu na hian cheng sang khat sang ni vel in a to effect chon ticket chon man hi ti chuan ani le ti khan zona lo om ta chu central khan ministry khan puming ti khan ju ti ta ila kan ma kan lata a an ni khan eng tin pon ma lata se la lo tling the ni ngem an lo sam thawang em ti lai bor kha a soi jaw them a lo tin thei chu ke chu ka riga chan chu a big takin Air India hian Air India chu state and colony na de wa hianin an mani na financial crisis an ton point a bailout to government of India nia government of India dictates ka chu an dictate do ni chuan an pom kha an mo phurna ani ve na la yom thak maya airline sanction ni lo mai the a big in Air India ro chuan state control de an nia wa hian
state ina timaila khula ministry ina I instruction te an pedu ni chuan an oi chu angai in karinga tin Jet Airways thila khan 750 crores an mamoa chu keinin kan ti sak thei si lo chuan thok zel turin kan ti lui thei lovani tiamin thil tu chu Ministry of Aviation an secretary kan ho tu te nera kan va mu tuma min lo thila chu financial crisis to the tune of 750 crores an ya hei kan tum sak ani si lo chuan private airlines an ya an chunga hian thunai na kan nei tlat lo an tia amar su Air India chunga chuan an nei an do ni chuan an ti thei chu ke chuan kala be sei tin la khanin abak ate pakhat le ka zo do chu pujo din so ya khan dynamic pricing system an ti lai khan kan then om lok ami te a khan applicable velo we ni nga ting atlom reng big sil char tanga kal na khala khan dynamic pricing system ang om velo mem mi nge ni mi an claim lu tu ka mi attract na nan ti klom lui an tam zo ke mo kan ti lai imfala tanga thok chok tur poin aizola chuan tila mizoram chuan kar khata 10 flights kan ne ya imfal chuan ni khata 13 flights an ne ya flights an nga dai zo mi pon tam zo sumilaya mi pui attract na na ti klom ni om tak atlom na chana tak kha ke ni kha enga tinge in dai lo lo lu ro ti he tianga to tur phei chon lo lu se an hlok dai zo lo mi nga tian lu du si lo ti la kha kala boi de wani ke so che su ke ni pon kan ga dana ni khalai khanin puminga ron soi ha adik na chen oma Air India chu sarkar ta ni ya ni ma selang Air India po country ani kumthum kal ta vera privatize to ti turan to ni central pun committee po set up vek to semi government ani semi government ya o ju privatize turin ti to ni share mo turin ti to ni kum khan Air India hen 78% share shalan tuma ni ma selang in airlines interest pon oma kami Air India hen ma selang in 22% sarkarina share ala control tur khandu lo ni chuan tun union budget kan muakar masalu kan pasta kan finance minister chuan in 100% nangeni Air India disinvestment kal pui ni tu atum thu soi a ma se eng cheng ya hun ala du mai the kha chu boi thak ta chu Air India hian tu na hin need in vebel se som ba ven los ta ni turur tu nin losi aircraft pakhata Air India par aircraft ta na thok tu jang hi som sari velan nei lain Indigo chuan zale som vel chawon nei aircraft pakhat in ko tu an operation ko sa kha hlo ani ngot po khan in san lei ta ni ta ni chuan tu na hian in ke chuan in ni china karon soi khan hi hekan soi tlang de ro da PIL chung chang kha tu na kan market kalphung de kan civil aviation industry kalphung de en hi chuan PIL la tang chung ke chuan ti chi ai kangai lo ni kan nei ka ring lo ka soi dong khan pani na chuan chance kan nei thei dan chu Air India civil aviation kaltangina mo Ministry of Civil Aviation kaltangina mo Air India capping museum sakturin kan request thei ma se zo ke chuan in a hlo tin chu ka be sei lu tup chuang lo wa ma se kan ti thei ni ta an ni le lo chuan option dang kan nei chu Nagaland ni an ti am khian kan ti ve thei state sarkar in sum se na she lo chuan a chan chu tu na hen kan I mizo hi khwal jin hi kan tam ve to view kan ti tak danga thona pahni chinaron aron tum chi hian passenger load factor an ti PLF an ti hi capacity utilization hi ingzat nge ni ti hi hriat chen ngai ta ni izola tang Kolkata chung kan buk thavio mai thei ma se aron chole rama khan seat lu khatur kan omem zo kan omem ti khan ta ni ana chu airline so wina an ena chu tunlai chonin capacity utilization hi poimo ru tuk ta ni tu da bo spice jet hian an nei thaberta ni kum chung khan 94.7% hi an seat nei zong zong tengin entik lai pon an lo khat passenger in pani da chuanin Go Air hon ni ta 88.6 ani Indigo hi pathumna ani ta 88.2% an nei ta ni en tinan kan capacity utilization kha atniam si chuan aron thok du em ti khani ta ni tin khami soi zai de sau de nang khan tu na hen khovela aircraft lian ber kan nei chu Airbus 380 ni ta ni tu na hian in Airbus 380 hian problem an nei chu Airbus company hian an siam chok to don lo
kum sang ni sompi pakat order na to don lo kum thar tang tung kum tang ning ka ria asan chu airlines kovela Boeing Airbus A380 operator hian an loss char asan chu full capacity a tholo chu din a hlok na no di asan operation cost sang lu tu fuel consumption te khating zong zong ha chu wang chu ni ti to pan tum ta ni khati ang chi khan kan ke ni sector tu na kan soi izol go hoti mo khang ha capacity utilization passenger load factor hi zang ni ti kan shia ta chu mani a Jet Airways ang zo ta ma sengin an buai fakin ka email me non chang thei dalawa Nagaland sarkarin ati chu so sai te airline so ka guarantee patani seat zatal for example kan guarantee ang hemin no khatui passenger an hom lo chuan abak zong ha se so karin kun tu bang ti ta ni chu tiang zong chu dang kal pui ta tin ni zan ma sa khanin ka thian pa ka zuk phone ram ngaya tuna puke len ting fa pa indigo an pilot hi amana min shil dan chuan tuna hianin hemi udan RCS regional connectivity scheme no hian ronti chu tumna chu oma tiamo indigo road service ti rahi ma se Airbus 320 ni lovin ATR ron thoti chu tumna umatia ma sengin ahun tak chu ko soi theilo tia chu chu ani pon a management lampang ka chu kini chu kan she phalowa ti da chu chu amana min shil dan chu ni ti chuan kan bel lo ke ta maro pum pum hing loko tu na han pu zau din khana beidom nge ni tlema team zong kan til thlir hrim hrim ni lovin I thil mu da na trangin kha khai ron sei chuak ta solution tur anga kha rot turi helo tu na pakhat zong kha ni mai Nagaland solution tur ka shia Nagaland ti dan che kha ni mai nang au mem pakhat na chuanin ni nga ka so mai Air India ticket capping himin ti sak them ti kan deal kan request ni the kong chu chu mi kong chu ni ta masengin a hlo tlin na chan si kai chu ka ring sang lu tu lo ta a chan chu hey dynamic pricing system an mang ve tho Air India pon need in ve best som pa an loss turu lu to ni sarkar hian na ber thei to lo tu na hian an bu an nakin lo ka chan an privatize 5 don from Air India hi pani na chu Nagaland ti dang tha state in guarantee pe ve se mo khalai kan ti thei chu ni chan su thei yang ngen ge ngai dan chu tikan pum mi ka so mang nei na RCS kan dekha dan regional connectivity scheme he 2060 da changa government of India na ti tran khania hun tam tak warangal ti te state liana thona tum hun te abandon airport te po reactivate le in tuna sarkar na pumadia sarkar hian India rama air travel hi mi noi nung ber te po ina an thlen pha ka tan thlen tir tu min man la chu a scheme chu ni RCS an tum dan tak chuan 2027 hian chuan 20 crores so 200 million he regular air passenger ni turin India rama hian air travel hi encourage a state sarkar te po tan la ve a ma lo la turin an ti ta example tan ti ma ni point tu na hian February thla khan RCS tel tur hian kan CMN Suresh Prabhu khati hun la civil aviation minister hena khan RCS scheme hian kan lo react lo ni point main kan tel ve du a heta hian connectivity scheme hian kan tel ve du tin kan zukin volunteer a rontian tum ti an soi thina maro chu official chen men ron chang lo wani amaro chu kan soi tum ma chu khamiatan khan airport upgrade na turte tin hona kha alo kala heta hian alo kala akir le a at allo sani point make am na tura financial assistance min pe kleng khan RCS scheme hain aking telani tin March ni hi khan kan CM ne na hian civil aviation minister in lekharon zia chu foreign direct destination pathum thlengin thlang thei example tan aizola tangin Bangkok Singapore Kathmandu lo thlang ta ila ron service tira khalai khan lo sa omani chuan kan la make up anga kenin chu se government of India min ti saklia khami scheme kha oma heta hian lo in ron zau ula khoi nge in destination in du chu arang lamin minon communicate don ya the offer RCS noya within the country chang ni lovin neighboring countries
นายไว้อะพอเขาออฟเฟอร์ออกมาอาศัยอังเสียขานเกี่ยมานี่แล้วมาตั้งแต่เบสเลียนในเวทีเอาออกมาสู่ซีด subsidy ทีละ local ตาเสละอัน local วางอ่ะairline เนี่ย loss sustain อันนี้ส่วนกันเมกับซีดสุดที่จะ every flight อ่ะทีเตเฮลายา refueling อันที่refueling อันที่น่ะ aviation turbine fuel มันนะ tax โลลากตีเคลมเตทีนสุมีเปียละมาอันเราจุมาเปียเฮียน route navigation fee อันเปีย RNFC สูงทีเนียมเตอันมานี่ตานะ local ดูนะชั้นตัว subsidy กันเป๊กเทียงข้างขจู at least มินเปียจูมินเรา consider สังเวรูทีจูอันนน offer อันนนlocal นั่นชวนอันนน demand เวนี่ ว่าเป็นวัดเท่าไหร่ มีก็ใส่กันตุยนี่เลยลงอ่ะRCS scheme ที่สังเกตส่วนปรุกจังอัน launch ขันนี่ตาที่ชวนนี่ตัวนั้นเห็นนี่ไฟทุ่ม bidding อันไหนตัวไม่ถึงตุ้มกุ้งเขียนกุ้งทิ้งเห็น bidding อันไหนตา problem เรียนเวทไม่อมเละตานี่ตัวนั้นเห็นอะไรฮะอาจารย์จูอารมณ์สวยงามที่ขันนี่ตาviability gap funding VGF กัลข้าอังส่งกัลข้าไงตาส่วน central ข้านี่ funding ไปเองกับ airlines ที่พอที่นั่นเราพูดถึงสวยงามที่ขันstate สุรการพวกขันตีเฟตัวนั้นไหนตากัน aviation turbine fuel และ tax หลัก 1% อัพเปโลตัวที่เตะอมตานี่ขันยังขันที่จะช่างข้าอมตาตัวนั้นเฮียนี่ airport ที่จะลีจวงมียามักตัว airport authority of India อินไอเอ็นกลเรา states ยังไงยังให้ army หน่วยอมเตะโมขันยัง public sector หน่วยอม airport ตั้มตะอมตาจุดจวนนี่ตัวนั้นเห็นสมทุนปังอ่ะเช่นละคนเอกม่วงแล้วตุกตานี่ให้กลุ่มทุ่งหัวปะส่วนบางส่วนนี่aviation ticket pricing จุงจ้างให้จุตัวนั้นให้จุงกันเฟลล็อกไม่กระดิ่งเราจริงๆการนั้นสวยอังสุรการีน่ะมาลานี่เราชวนนี่จึงสงคัญอ๋อผู้มิงตัวนั้นเห็นข้าที่ขันขลายบอร์ก็จุกัลซันเทรตไตล่ะจุมีไก่หน่อยทั้งสู้เล่นผู้แอร์พอร์ตบิ๊กขันตานี่แอร์ไลน์สังข้าจุ่มหุ่นชัดระวังเตะขันรอนจุ่มดูระวังเตะสวยเตะอมตาอินจู่ริการะชวนตีเตะปอดทำตาเอ็มมันนี่แต่ชวนจู่เตียงการะชวนแอร์อินเดียข้าฟูลโหลดขันฟูลรอนจุ่มเวรังท้าบ็อกซี่จู่เอ็นเตียชันตัวเงี้ยตีไลน์อินชิลจ้าเฮลายฮิสวยตมาอันนี้นักตักจูฟิอาโต้กินสวยกันตัวมาไงตัวน่ะกันแอร์พอร์ตเลี้ยงเพียกันเด็กคู่รันเวย์เซอร์เฟสคู่แอร์พอร์ตฟิล์มคู่สังหารจะก็สมโกปารีดเดือนธันวาคมนี้สมปนิฮอนข้าเนี่ยให้คุมสมนี่เลยปักขัดโดนกันบังตัวแอร์พอร์ตขนาดฮอนข้านรันเวย์เซอร์เฟสชัดซองเอ็งเตียงริดเงี้ยทอเอ็งเตียงทอนริดเงี้ยอดอลเทเราจุ่มโดนต่อเสร็จที่อัตเตนเทคนิคเรียกันสวยด่านส่วน PCN กันเดียสู่ payment classification number อันเนี้ยเล่นปีเอร์พอร์ตคือฮอนอันนี้คุณลายคาน36อันนี้36อันนี้ข้าตกมาข้าที่คุณลาย Boeing 737-100 Boeing 737 Series 200 300ข้างเขาโฉบลายคานตามคาจนอัจฉริยะลุตุเอ็งมา problem ผมเลยมาเราสู้โถนะเราจังกางเตลละต่อไปจน319เราจุมา319เราจุมา320จุมาจังเชียคาน payment classification number กันเตียคู่อัตกตะลวันนี้เต็นจุมีเปียละมาจวนอับมาทิลเข่งออกมาสร้างนี่เลยปรุกสร้างนี่ภาษาอิกุมตีระคานข้าติหุ่นไล่ ministry คานair cargo flight introduced ตุ่มหน้าออกมา blue dot จังอิน Boeing 757กันเด็กปะอันนี้ช่วยขัดอันโลจุมาอันนี้เนี่ยนะจังกันทุดนะจวน commerce minister ข้าที่หุ่นไล่เจรามรามสักขัน 90% subsidy air กันเป็ดให้เจ้าจู่วางจวน air in agricultural goods ผลชัวตุ่มดานไงตัวอุลาอันเตียวาง757เขาโกลูดกันเนี่ยอามาเราจะ Boeing 757จุ่มนานคาน36 PCN ข้าตกเราให้ติสร้างอุละอินติสานนัว
full load in kan lo tung thei anga apeng khopang antia sumi zui chuan dona ministry khan sum tam tak kan dila amaro chu anni khan min sanction sakman lawa NEC kan kal lea NEC khan min ti saka amaro chu sectoral finance committee na kan financial limit 15 crores wailama in tikaro 22 crores vel kan ti lai khan 15 crores wailama in titlau la chu kan penga lang chu an tia 14.92 min sanction sakta ni chu 14.92 min sanction saka chu engatan nge runway surface omsa a that tok lo wa ti that bela strengthening and resurfacing of the runway yani apminga chu na chu tho anita chung chuang ke ni kha chu kan chuak to a kami na kha anan thok chota resurfacing and strengthening khan ti chho chara anti cho zo to nu a an zo to nu khan thil mak tak thleng om chu 36 PCN kha higher value wa chho tur ania an tho na chana po amaro chu revise lovin 36 in a kal tarin mai ni resurface no po chon mo and the surface and strengthen nu po chuan khamia kha unstrengthen a kha unstrengthen tak low ni lovin unstrengthen an thok an ti cha amaro chu a thok tu te ji ngai mo a technically supervise tu te ji ngai mo khami technical requirement airlines na thong na lian zo kanon tum dona an mamo chu air traffic control tina AIP nante air information publication officially PCN value revised upward revision figure ha om lo chuan kan ti cha to lom a cha to lo tum ro ti ngon kha chu tu manan pom lo ni chu wang chuan 2012 2013 vela khami chowa runway surface strengthen na le resurfacing na zo to nuwa a PCN value revised low ani kha tuna hian zo in alo lang chuak ta Jet Airways in 85% 80% load back kan phurngam low a chan chu full load kan ti chuan kan thona Boeing 737-800 full load hi azolo ante adik chia a chan chu helai hian thlo theina rizong chat karon kenga Boeing 737-800 chu hi landing ani don chuan 66,349 kg ania hi adol lo bani chu wangin part load an lo tumangai ta full load an tum chuan full load an huran thei chuan an hlok ani monopoly sector ne Delhi atanga aizola local chuan airline dang ne anin challenge lo re ne anin compete lo an mani chian local an local an kir le a passenger om chun le lo rom jong chu an tavik amaro chu an mu tam tum po a full load an lak thei lo kha an hlok lo pha kha te kha ani amaro chu hi chu Airbus 320 tan chau Airbus 319 ne ro chu full load point local sela kan PCN ko thatok chu ta chuan Jet Airways na in PCN hi sang tok lo ve revise na hi ti thoi ro tin min no rakha thei pato pin kanan tia ti chuan PWD a resurfacing the strengthening a po technically supervise tu te ne rang khan eng na nge an tho chia khati khan sang ni som pani chho vela khan tia kan zo khan an ni chuan an technical report thatak an lo ko la khamin pe a layer chu layer panga oma a cha zong ti he ni ti zong zong an eng material ngen man ti kha report fail takina ron thelu ta chu Airport Authority of India kan submita an ni in theoretical revaluation an lo ne ya theoretical revaluation an lo nei khan 36 ne lo ve 50 lo aron ti ta ni 50 ani to en ti khan lom takin Indigo he na kan communicate an ni chuan theoretical revaluation ni lovin actual revaluation kan mamo
an ron ti ta khata khan actual revaluation ti tur chuan enge kan mamo chu call in call nge falling weight deflectometer call chu call chu motor a hian build in a kha motor khan ron keng tela kha motor khan falling weight deflectometer call in ate dan chu runway a khan akala weight aneya chunga hian khan lift a yana ta tha khami a impact load a kha a register zela mun khanga runway a khan atikwal ta veka ni ruk velan de nu khan an zowa nimin pe lok khan an ho ta kha falling weight deflectometer ina data a collect kha an software computer software an zuk feed anga actual strength kha minron fil le don ani khami kha minron fil le huna indigo tele airline dang mamo anga sange mo ai sange mo ni chuan problem om lovin indigo ta chu biak fel ni to in pc na san huna kan lokala anti kha kan base na kan anin ngana ani ta ni thila hi achangin kan ho tu lu ber cm te point at statement an soi thina a thato an tia a thato ka lom airbus 319 atan I read Boeing 757 local don si thato ho love ho na ina atuma a rizong ina runway surface a load pressure a exert kha ein an lo awangin a tho na lo tum tur rizong azirin a thatokin a thatok lo theni chu tu man do don soi lo an soi kha dik vek amaro chu soi fiana a om lo wanga I dot soi a kai puchin ala ya ma iwan soi fian al em I ka chuan khami chung chang ringot po kha he program lo en hi chuan politics in bay na te helai ari noi ka rai chu puje minga soi fiat na uluk takalo ngai tha kha chuan kan fiat lang view tu ranga yang ti chuan kan du tok don na yanga kha kan point le kan thil thlir jaw na kha chu chiang thokat tareng maya pu sai lawa kan so manga nge ni point ni khadala nei ka ria ya kha kan ngai thak tak kan thiam te sei tang khanin a technical problem te I a condition dik tak te kan se to a khang kha kan ram problem ania chuti rual chun engang pon a history thleng khan shema ila mi pui ina kan torna chu I mizorama leng puya thlothena service claim le chon ma to kha ala solve chuang lova chunga chon keini mi pui chuanin e thlothena service tam le I achon man ti claim ha kan du ber ani I nizin khan kan ngai tha I engang pon fight mai la he chu ti claim har sa ang ti zong ang lek ti kan ngai tha puming an khan chonin I kan ngai dan khatle min an ang revin ka ria democracy ram kan ni miaw wangin le voini thanga I Air India po I semi government anga service alani miaw wangin I kan ram shoi du ten anin tiam boka tin kenin kan beisei boka kan ngen boka I mi pui ai in kan ngen boka kan ngen tak mi wa mi pui na satakin kan tuarani kan torna sajia chu a hetu vek kan nia anga thatu te por hetu vek kan niang chu wangsanin I keini Mizoram I Calcutta tranga kan north east puite ai poa nai ber I heti khop maya chuan man anti to big te I thauthena dang tum theilo kha chu thudang ni ta sela heng hi I kan ram suai tu ten thei to pa an be chonin kha kan thiante seidan tangkhanin eng tin mo a problem hi chu claim chun a solve thei chu kan ringa kan be sei bokani chu kan du ber chu ni I khan kha tuna kan han soyang khan kan han du tok do nanga ege mo puming poi mo zual tak dang alo mem kan ke mani airport ni ve chuno hu India rama state na en kol airport chun ani nala hian thil soi tam tak hi oma he airport hi anga tinge I am called to te
ทุนไอตู้เบอร์เลยอินเดียรำแอร์พอร์ตดังซงพอเอ็นกอลตู้เตAI เนี่ยไหนกันนั่นไม่โลคลินเลยคลินโลซุงให้เทียกันติเวเฮียทูเลมีที่โซนให้กันต้องชินะอดีตพออดีตนาลายออกมาอามารอซูมิซูกันโฮตุเตสุรคาถูนี่อันทุลุนะข้ากันนี่ไม่อามารอซูข้ามีหลายข้ากันเฮียตาตานะชาเดียวออกมากันเฮียซูอินเดียรมาเฮียนโหเทนจุ่มมุนี่อวายินซาสมทุ่มปังอาAI กูตาวมาซาสมทุ่มปังอาเนี่ยก็หลายเฮียนปักว่าอันโลกะอดังอาเฮียนอันเฮกเวกันนี่ติดชวนเลี้ยงปุยเอโปที่รู้หลานเวนิตาอีละอันเฮกนะโหเทนจุ่มมุนนั่นก็อันเฮกนะปักขัดินพุงดอนที่นั่นเนี่ยสุมีนี่ชวนเฮลายรัมกิลคอร์โนจิสันโกนันอมฮีดูสักตะกินของไอ้กันซุ่มในอย่างฮีผมรู้ที่ละอินที่จังการสักเดียงอูอันที่ฮีกันริงวักละวะอดังจะสมฮีปังอาดอนที่จังการตัวมุนดังออนไลน์จู่วางินโคนาโลโทกชายโมอโลโทกชัดโลก็ตัวตู้จุเกมานีอโลโทกชัดอวางะservice ชัดตา connectivity ชัดส่วนa benefit share จุเกมานี directly airport ใช้ affect กับจุ่มซูมีปุยตะกันเนี่ยจู่วางส่วนกันกุตาอมเฮียหิมเบรนนิลอมีอเวเบรตูสุกันนิลอมีที่อาคากันไงดานแต่สิ่งมีเนี่ยอันนี้ส่วนเฮลัยฮี punishment posting อันเนี่ยนุปุยเตอร์รอนคุยเทโลนะ AI staff สมทุมภาษากันเนี่ยอัน local น้ำหุ่นเนี่ยเทชุนี่เสขาริละหัววังเหียนจากมันนี่สุดที่ยังมุ่งสู่ดูสักตักเฮียมินตีสังการสักจงเงิมตีข้าหันรอดเที่ยวตายละอาจารย์นะจู่อินเสียงกลางจู่จะกันฉานนะจู่มีจุดสำคัญกันเจ้าที่นักการซ้อมกันดูต่อกันมีขันเจียกันเป็นลงอ่ะแอร์พอร์ตจุดจ้างกันสวยข้าเป็นฝันหากะมันนี่ขานินกุมสมกัลตาขานินอินเดียมาเฮียนินอย่างแอร์พอร์ตจุดจ้างอ่ะบอกกัลพุ่งทาร์กันเนี่ยจู่ public private partnership ขานิทานี่ตัวนั้นเฮียน GMR Group เฮียนิน Delhi International Airport เล่ Hyderabad International Airport เฮียนเอ็นคอลตัวอัน privatize ตัวนี้ทีนมันนี่ลูกขานินMinistry of Civil Aviation ส่วนนี้ airport เองมุสัด privatize เล่ตาตัวนั้นเฮียนิน Adani Group เขาเฮียนินLucknow Jaipur Thiruvananthapuram Mangalore และAhmedabadเต้ยังไงนี่อันเปเรตัวAdani Group เขาอินคอลตัวนะทิ้งก็พอดีที่พอAdani Group เขาอินสังกัดตัวนั้นลันดานะส่วนนี้ airport นี่ที่น่าพูดถึงน่ารันสวย airport กันในสาด profit making airport หัวอัตราหัวprivate กูตาลุ้นเดือดตัวนี้ตัวนั้นลุ้นสักตัวจู่บางส่วนนี้ airport authority of India พวกอันบวยเวทหัวมันนี่ลูกอ่ะพวกอัน staff ที่ล้นไปเทโลนี่จู่บางส่วนตัวนั้นเห็นในตัวนั้นทาร์กันมันนะสุรการพวกอินในตัวนั้นทรจกมันนะเลี้ยงปุย airport ที่ state สุรการตาอันนี้ตาเราบอกว่าตัวนั้นอายชาเฮียนยังไงเนี่ยกันเอ็นคอลเทดังกันปุยเทดังตัวที่กันในตัวง่ายก็เสียทีนสุดที่ยังตัวจวนนี้สุ่มตั้มตักโปง่ายโดนะcentral สุรการะจังอินกันดับเทโลอันนี้พวกอินสุรการเฮียนินยังไงยังมีปุยเต็ดตัวเราตกสีอินคุมีตั้งคุจุยังไงยังกันรำเอเซตในสุนทุตักมีที่นักการมาโมอันนี้เสียบางอย่างนี้เสียไอ้ที่หมดตั้งเสียสมอลักทางที่ด้านนี้ก็จะมีตัวเสียก็ดูสักครบไม่กันสวยได้ตัวละพอยชัดตักไม่ข้ากันสวยกายเจล่ะข้าตัวนั้นกันไงชักตั้งกันดำลงนั่นเตะซีร์ไลเตะกันนั่นตีข้างซงอาการคอยมุ่งตรังเดียวถอพอยันพายเตะไหลข้ากันซีระทินดำลงนั่นที่ละปอพายลำปั้นง่ายขอปะฮีทุดเทเร่งกันเนี่ยจู่ฟังจนคอยมุ่งกิลขอระตรังพอยันกันขอเทนดินมุ่งฮีจู่กันจะว่ากันตาเลยกันมาหมดลานฮาร์สันกันโตเฮรามินกันโตเมกะฮีอันนี้ตีไลฮีกันเสียดลานจูลติข้าหันสวยลันจูลินกะเสียจุกแต่จูนี่ตัวนั้นกันหันสวยยังคันมีตั้มตะกินกันเราอินเนียลชินนั่นเตะเสียเรารวยทิลกันเสียนั่นเตะ
chiang lo ta ka kan soi thin na zong zong te kha tha kan mi thiam helama ka rama chuan Mizoram chuan an ni ba gom chung lo kan ti te na an thlir zau na atang khan riat beltirin kan ring ani chu wang chuan tu na kan thil soi zong zong atang khan sarkar ho tu te point nge po in ngai tu na thar sen tur an nei ani ti te po kha soilan trulin ka ria khati zong kha tu na thlo theina chung changa harsana kan to te harsana kan to chin fel dan tur te kanan thlir zau thei chu ani e mino thlir tu ten za vai chunga lom tu kan soye